Ayuthi ba kaunti ya Tharaka Nithi ni boritie siasa ntere ukwithira bakiaramia baraba eta aruni ya rais kwariria witi na mbere ba kaunti u bakiaria bowete nende mpathu cia kisiasa ni batire kwithira cikinya muthire ciukunjiro ndene ya kaunti u na tongere batire kwithira bakiretwa mukenda ukiria kaunti u nkuluki. Samuel Gaishima aina ripotie. Ukurukira peji yake ya mtandao wa Facebook Irentu ya Egoro, gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki naronanirie mbica irabararingirwe bari atongoria bonthe barabathure ba kaunti no bakomanite na Rais William Ruto ndeni ya gikaro giake. Njuki augite ati kirendio nganu ibararirie mantu makonie uthina mbere bwa kaunti no amwe na ndiunga ya rais ira ikwirigirwa kaunti no ruarua. Kuringana na atongoria baba mbeo mbithi ndeni ya kaunti no itagaria riri irariri thongi na ria kureta ngwataniro gatigati ga atongoria ba kaunti no bakirigagira ati batichoka kurumana kairi biathoni tabura baigitwe bakirutha ntugo cia agumbereni. Katukuene kaunti kega nontu at least netukwana bado turi thirikari ni wega na no kuonania thirikari yetu athurire bado turi wa intact. Nitumaromba ugutorone ma United Egoro matonie marike mu mathite gutrombera maendeleo ma development kuli State House kuli rais kuli President Excellency William Samoei Ruto maendeleo ogu matike mambe malunga siasa banini mpaka close to 3 years ni itigarite kenda mabota gututuri ananchi Tharaka Nithi matika tutikanirie kenda mabota go fulfill promises ira matumikire. Ingo hope ngwataniro enu ikenderea for the betterment of our county na ngwetegia kinya bare na State House ibararageria maendeleo maratio gotore wananchi tweterete na ganja. Mbeo mbithi baba amona ugu ibakuria atongoria baba rirabathiite kuona rais batikathijage barabathure bonka indi bathijage amwe na atongoria barabangi ba mugongo kenda guge bwa mukari wigwa bura ithiri tubukugana. Ni wega ile possible mari atongoria mathure magakugana magure nontu atinwa ni gote muntu thagore na monopoly of knowledge. So rira bwa kwantu maenge no abu at least kosa more impact neonanagia bado county yenyu bado muri wa united nitwonete other counties na makithie kuna kuona muthamaki mari bamwe and at this way when the other nitwonaga yield so many tugene presidential appointment kana state appointment siantometo bariuga imabitia manene kurutha ndiunga taino gutari MCA no mwe ari kiribo kana atongoria bambe umbithi barabakinenkanira maubatumago anaithira ni by MCAs vetu. We have elected MCAs na hatujawaona mpaka status mpaka saizi anabona bethere by Kenya status na bakora bake bring a more impact. Ethera ni mathi kwaria monto megia boda ni makwa delegation ya ntoma boda aikora badite kukamata monto makoni na youth empowerment netone by kamata youth kama ni mambo ya wanawake na mama mboga niwethe baki kamata that delegation. Ende mbeo mbithi baba baririgira ati kirindio nganu atongoria baba ibararirie manto makoni mirandi rayambirwe kagita ndeni ya kaunti no ende mwanka emunde etikurikia projects iraba launchire itakuri gutweka completed ndaromba atongeria beto bombe guchi complete na inya in the next visit ya president batikaye ko relaunch projects ira chia launchirwe kaire iba launch projects chia imbia na ira chia launchirwe imbetegie president yake yaikagwa chia completed. Reporter Weru TV kuma gichigo bunge Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.